I'm fine, and you? Me too. Where are you from? I'm from Somalia. Cool. Yeah, and you? I'm from Russia. Wow, I like Russia. You are beautiful, Russia. Oh, really? Yeah, where you come from? What's your name, sister? Can you repeat? What's your name? My name is Nasta. Nasta. Ooh, nice name. Good name. And you? Hussein. 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 Yes. Cool. Hussein Haji. I want to ask you something, please. Nicely. Do you have boyfriend? Yes. Where is it? Is he here? Is he here? Here? Where are you now? Where's your husband? Where's your boyfriend? Is he here or out? Now he's not with me. Okay, but she's not here. Yeah. It's out. Yeah. waa kuu sheekay karnaa mugaas haddooba kula joogan hadduu kula jooga inuu dilan ka cabdayna mogta ruushka waxaa la yidhi waa dagaal badan yihiin ruushka ma cayman ruush is good I like ruush bismillahi rahmaan rahim sister you and me nice I need to you. Why? But I want to ask you something. Do you know Somaliland? Very bad. No. I have a little knowledge about it. Yeah. aniga dadka ay ku dareereen labayo wallahi dadka ilaa ku dirtiin ka cabsada baxar igelisin baxar ay la dabareertiin baxar Allah idin daba dhigo baxar socdaati oo isoo qoraysiin ha isoo xasuus Hi waana qurseen how are you you must speak please why you stress sister you ask why you angry me sister are you okay tonight what happening sister what happening tonight are you maxaa lagu dhahay horta ooyinta waa ii gemisane oo ingiriiska markuu iga dhumaan isnacabee moogta markuu ingiriiska iga dhum ciila ay qabaa waana qosluhi waa caymataa yoy waaba qosluhiisa waa faraxsantee what happening sister tonight are you Turkish waxaad la hadli weysa turkiyaa tahay turki anigoo isfahmi mayna yaa muslima ya akh are you turki I like turki ana axibak turki هذا الحمى أكوان إلى بركينا سنة سعيد Turkey is good I like Turkey والله العظيم Turkey is very nice what's your name sister باي نوك هلاوت بهذا بزراعة بقى كيف الحال أخويا هلا أخويا كيف حالك الحمد لله من وين أخويا ما اسمك حسين عاشت الأسامي يا حسين ما شاء الله من وين أخويا أنا من الليبية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيا ليبيا يا عم شبيك ليبيا حرحرت من عندك ضعفنا تلك تهريبة واحد حرتي لا إله إلا الله وريا مقفي يو نو مقفي
وليش انا مقفي مصري؟ مقفان بالنعبة إيمانك الله إذا كقاضي مقفان إذا كنا تضبط نص مالي هيدي حرحن عود كينا الله قوي أرواك وين مقفياش وما يدل عنده مقفيا لا يمدن كو وايد عود كينا الله قوي ايش ليبيا تحكي؟ ليبيا إلهي وإذا كقطوا وين اسكو كندر الله اسكو كندر عود كينا الله قوي ليبيا فلا يدن كنا عذره دار عربي ولا لا؟ ليبيا اسكو فك ليبيا بالنعبة